Dear Mr. Longley. Itatasin ng batan na kon, April. Kaya't ka kumangayam mo kadagiti dadakkel ko. Bobby, sigurado ka kaditi daytoy a desisyon mo? Oray saan asikat yakin putot itiin inawag. Nakasagana ka ang mga langon kanyak. Kat ita, iyamamunak pa'y kadagiti dadakkel mo. Anya nga rod ngay? Kat na disgrasya mat nga rod ti amatin inawam. Kasano no maamo ang dagiti dadakkel mo asaan asikat yakin putot iti daytoy. Duata lang ang makaam mo. Sika no ibagam. No kasta, agtulag ta nga rod Saan ta nga ibagbaga tipod no? Wen, di ka madanagan. Kan uray kas pangarigan madan tanton iti anak. Ay atam to kumalat at ipas ngay ko kaspudpud no nga anak mo. Wen, April, ikarik day ta. Sige nga ron, iamam muna kun kadagiti dadakkel mo. Hello, Nanang. Apay ngay mawag ka, anak ko. Aday baga kada kayo. Adda kadwa nga agawid inton madamdama. Sino tinadwam? Ti kaayan ayat ko, Nanang. Kayat ko ngayam mo kada kayo. Ay, nagsayaatan ngay, anak ko. Tadagaya man kayan ayat mo. Among ka di amagagaran kamin kanitatang mo amaaddaan iti apo ko. Ala, pagsasaritaan tayon to dayta, apaman makaawid kami. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo. Apag gusto ti panagsikog mo, April. Apo ada gusto imbagada kanyak. Sigurado laki di amaragsakan da, no ibagak amasikog kan. Nga ta, Bobby? Wen, iso adi kagdanag. Kan saan mo nga ipadlaw kadakwada, asaan ko aputot ti inawam. Uwan ang arod no isuti ko nam. Kat itapay lahan. Kaya't kunti agyaman kan ka, Bobby. Agyaman ak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak. Awan anyaman na, April. Basta ayatan na kumamat itinapod no. Ikarik, Bobby. Ayatan ka itinapod no. Kas panang subad ko iti panangalangon mo iti dayaw ko. Nanang, tatang, kaya't ko ayam mo kada kayo ni April. Iso ti bagbagak akaayan ayat ko. Ay na, nagpintas ka matan, balasang ko. Ay, agyaman ak, nana. Naimbag man, ta nakapasyar ka itinano mo abalay, May. Tatang, nanang, kaya't ko amaamuan nyo, amasikugan ni April. Ha? Anya? Ay, anya pa ilang arod nga iti araramidan niyaw. Agkalay sa kayo na, tamasikog matgaya man tinubiyam. Saan mi pa napagsaritaan day tatang? April, umanugot ka kadi makikalay sa kanya? Uwan mata, Bobby. Apay kit din asaan? Katwan mat ngagpay so, babi. Apay kit din asaan nga umanugot, kat masikog nga rudan. No kasta, tulagan tayo nga roden ti kalay sata, April. Ay, balasang ko. Dagiti nga'y dadakkel maw. Adayo ti lugar mi, tata. Kan broken family ak matlaang. Patsik asandak matlaang apagan oray ibagak ka makikalay sa akon. Ay, ket, datayo latan ang arod ti agtutulag. No kaano ti kalay sayaw. Maragsak anak. Takayat naklata nga ikalay sa iti kastoy ang kasasaad ko, Bobby. Kasta ti panagayat ko kan ka, April. Kat manipod ita. Diyak kayata na pagsaritaan ta ti may papan iti sikug mo. Asabali ti amana. Amangan numangag dapay. Sige, manipod ita. Saan ko nadakdakamatan? Kan ibaga kadananang. Adito'y kan ngagyan. Uwan Bobby. Paibunag tanton dagiti alikamam ije boarding house mo. Dito'y kan ngagyan. Talibre. Uwan, Bobby. Bilibak mo't iti kinagagat di asawang babi. Takalan di tiyan nang kuti-akuti. Naggagat ngaglako-lako iti kumpurmi iti online. Wen nga rod, nanang.
Parparitak. Ngem, dinakmet dengdenggan. Ay, amangan nga agpaisun umasubraan na, kat adadakas ang mapasabak iti sikog na. Sa nabali nanang, regular mo ti check up na? Ibagamkit di nga agina na, uray tagtrab-trabaho ka mo. Wananang, kasaritak tumanen ti asawak. Anay ko, Babi, nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aga nakaksamat Ay ten. na, babe, mapankaag para iti taksi apagluganaan. Da kami ti mga sibay ti asawam. Bitbiti mo ti bag, anak kaikargaan ti masapsapul ti asawam nga agpasngay. Ay, sige nga rudanang. Da kayon ti makamoy ti asawak. Umuna ako ni kalsada. Ay na, nagpudaw matan ti apo ko may babay. Ay na, nagpintas nga ubeng. Wen nga tatang. Narigatan samot ti asawam ang agpasngay, babe. Nakatuurog pa'y laang nga aging gaita. Wen nga di mo't la agriingan. Bayan tayo pailaeng tapno makainan na. Nan, sublatak mamot ti apo ko klakay. Itay pa'y asikat imang saksaklot. Ay katuan mata. Antoy, Ay. sublatag maite. Amom anak ko, ado ti mangidaydayaw iti kinapintas ni Freya nga apo ko may. Kasta ka di nanang. Alaket, anusan nyo nga itultulod iti pagadalan na Agtrabaho mo't nga minan ti asawak. Iti kasta, saan nga agkurang ti agpaay kada tayo? Ay, saan kami mo't nga agrekreklamo, anak ko? Maayatan kami pa'y ketdia, tamakaayayo mo't tay apo ko may. Awatin nyo dayto yung kwarta. Makitsinda kayo, nanang. Na, nagadumot daytoyan ngay. Ketwin, tapno magatang yo amin dagiti kayo agatangan. Agyaman ak nga road, anak ko. Papa, Rabiin, saan ka di pa'y nga gawid ni Mama? Ag-overtime ngamin, anak. Mala daw asumangpet. Iso maturog kan, tapno saan ka mapuyatan. At dapay klase minton bigat. Sige nga rod, Papa. Naramid mo ka din dagiti assignment mo. Papa. Tinulungan nak itay ni Lola ang nagaramid. Very good, anak ko. Alangarad, mabalin mo ti maturog. Siya akong ti manguray kini mamam. Okay, Papa. Good night. Good night, Matt, anak ko. Pirmi tiragsak na nanang kantatang anaaddan iti apo ko. Ngamsaan da nga amo. Asana nagtaod kanyak ni Freya. No pe kasta. Imbilang ko apudpud no nga anak ko. Sa anak matkid di anag babawi. Anang ikasar kini April. Tamunak at tulungan itirikat ko. Nasingpat ni April. Naimbag ta simbangpat kan. Itay pa'y ngaur-urayan ka. Apay kainuray nakpailang. Naturog ka kuman atap no makainana ka. Sana ka rod ang makaturog no awan ka akaabay ko. Ay nyalakit din ti asawak aya. Imbis ang makainanakan. Nangan kan? Saan pa ya? Mabisinak nga ruden. Ala, hinta ni kusina. Uray siyak. Sanak pa anangan ta inuray ka. Ay nasika talaga, Bobby. Di ka palain mo na anangan. Saan kumat nga awit ti kaldero? Kaya't ka nga rod akasango amangan. Ala, umay ka nga ruden tamapantamanganan. Among Bobby, nakaragrag sakak. Gaputa makitkitak ti panangipatagdanan ng kantatang iti anak ko. Ngam no maminsan, makunkonsensya ak. Ngamin, kas laluklukon ta ida. Saan mo mat nga tapakabasulan? Tanatay mo't nga ruden ti pudpud no nga ama ti anak mo. Ken pagayatak mat daytoy. Ken uray kaskasano, saan kayo mat anagbalin apadagsan kanyak? Sikapay kit din ti adda ako mitkita, tadakdakkel nga amang ti sweldo mo may ti siyak. Saan mo lata maikat kanya ka makonsensya ak, Bobby? Ti amuda, apuda, ngam saan mat gayam. Kastoy langan, tapno saan ka na makonsensya? Ha? Anya? Di
Agaramid ta iti ading ni Freya. Iti kasta, at danton pudpudno nga apo ko da. Anya? Saan ka di amay ati insingasing ko? Iso nga umay ka man. Ay! Anya ka kadi? Ita, napatganan tikid daw mo, Bobby. Masikuga kon. Kagap-gapok lang ang nagpa-check up. Kamaudyanan na, maadaan tan iti anak. Ken maadaan mo tendananang kantatang iti pudpudno nga apo ko. Wan, Bobby, may paayan ka matlangan iti pudpudno nga anak. Imbilang kumata ni Freya pudpudno nga anak ko. Wan, amok day ta, Bobby. Kat pagyamyamanak unay day ta. Iso akinayat kumatapat gantikid daw mo. Ama at daan tamat iti anak. Gaputa nagbalin ka anasaya at nga ama ka ni Freya. Babae iti bay kadwa nga anak yo, Bobby. Ngam saan akas iti kinapudaw idi ni Freya, idi na ipasngay. Ay, nasaan abalay, bakit? Kitaan nyo, nanang, tatang. Karuprupak ni baby, oh. Iso aya, na kita at man lakay. Ay, wala na ko. Imalakan ka ti agong kan bibig na. Naaniyag mo man, tasyak mo ti mahuba. Saanin, nanang? Nakaturog, oh. Ay, apay nga, idi kayanak ni Freya, kat ipalubos mo asaklutan mi kanitatang baw. Apay nga itakat di mo mutan kayat, ipaidam mo mutan. Saan mo takas nanang? Mala, ubayin nyo nga ruden, tapnawan ti bagbagayo. Lola, syakmat ti sumurot kan kaamapan ijajandaan. Kanayon mat animanang free at isursurot yo, no adda papanan yo. Anya asika, kuna ni Lola idikalman, nga isurot na kita. Syak at isurot na. Rodessa, apo, inton maminsanan asikati sumurot, wan. Imo na ngamin nga imbagak ka ni manang mo, nga iso ti isurot ko. Rodessa, umay ka ditoy. Siyak ti sumurutam. Papananta, papa. Basta, makitam tumatlaeng no sa dino ti papananta. Yehey! Sige, papa. Inak nga rodan agsukat. Ay na! Nagpintas matan dito nang ipasyaram kanya, papa. Wala. No kayat mo, kanayon ka nga ipasyar. Kayat ko papa. Ningamin man ng Freya ti kanayon nga isurot da lolo kan lola. Iso ti kay kayat da. Kasta ka di? Pagkunamat iti dayta. Basta, mas love da ni manang Freya ngam iti siya. Sana mabalin dayta. Rumbang lang nga parehas ti trato da kadagiti ubing. Wenno mas kay kayat da ko man ni Rodessa, ta iso ti pudpudno nga apo ko da. Panagkunak, panawen tapno maamuan da ti pudno. Ita, tada tayo lang ti adda dito'y balay, tatang, nanang. Adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya day ta, anak ko. Awan ko man ti planok amang ibaga iti pudno kada kayo. Ngam makadlaw mat ni Rodessa, amas kay kayat yun ni Freya. Nay, saan mo't akas ta anak ko? Ngam, mas maayayo kami ngamin ka ni Freya. Ta iso ti umuna nga apo ko me. Nanang, ni Rodessa ti pudpudno nga apo ko yo. Saan ko aputot ni Freya? Ngam imbilang ko apudpudno nga anak ko. Nay, anya ti kayat mo asawan? Natay iti aksidente ti nakasikog kini April. Nagtulagan mi, asaan mi nga ibaga kada kayo tipod na. Ngamita,
Sakon ti mangibaga itipod na. Gaputa saan aparehas ti trato yu kadagiti ubing. Ay, imbaglaangan, ta imbagam ka na kami ti agpayso anak ko. Saan mi ba't gamit nga amo? Ani Rodessa gayam, ti pudpudno nga apo ko me. Ngam kidawak lata kada kayo. Nga ipatagyo idang hagpadpada. Ngamin, nagbalin mo't anasaya at kada tayo ni April. Awan problema iti dayta, anak ko. Hindi ka madanakan. Tagtalin adlatta, ti panagayat mi kan ni Freya. Nagbaliw ti trato dagiti dadakkel ko kini Rodessa, idi naamwanda nga isu ti pudpudno nga apu ko da. Ngem awan mo tinagbaliw iti trato da kini Freya. To'y pagayam mo, Bobby. Agyaman pagayam Bobby iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met. No saan lata nagbaliw ti trato dagiti dadakkel mo, iti saan mo apudpudno nga anak. Taawan ti basol ti ubing kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw na. Ala, agtultuloy ko mati urnos ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinaga na Bobby, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. At dalabasit mangeg ko kontra kanyak, saan ko apalabsen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Celine, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapanak makisag ka, lakay. Isupay titangdan ko nga igatang ta iti masida. Ay katun umayak kumamat ng agarado ak ngay. Syaklat tan ti makitangdan. Agtrabaho ka iti talon tayo. Tulungan kanto inton mabalinan araupan ti talon ta. Agawid ka nga ron adagos, numalpas ka makitangdan, tasikat ti agluto. Ay katuan anya ti kayat mo asidaan. Kumporme, makamukan. No anya ti kayat mo, kayat kumutin Mapat ka magayam makisag ka si Len. Wana nang, da kayo ngay, papanan nyo may. Mapana makisag ka. Sa dino ti pakisagkaan nyo. Ken kumari bekang. Kat isumat ti papanak, nanang. Kaagkuyog tan angarod amapan. Nanang, awan pa'y mabalin araupan atalon nyo. Awan pa'y nga raod. Ay kat agpapada tayo nga rod Sino mat dahi ta babae akadwa tayo nga ado ti inanananang. San ko nga amo no asinaw? Itaklain mo't amang kita. Nagalas mo tan ti ugalin. Ado man ti panagtugaw na, ngam ti panagubra na. Katbay-bay amon di napatid ka ang trabaho kalakta. Malugi ni Nana Becca, makasta ti swelduan na. Katadamat ken kwa na no alaan nan tuman ay namakisag na. Di ka sumanao, tama nga no adama kang ngagkan ka kan idanong da iti da ita babae. O di nasaya tapno agbain mo. Adday ta ti sweldom tarabita a babae. Ti kunap, saan adumanon kanyak ti bagbagam? Kaanak-anak ni Auntie Bekang. Siyak ti tinalek na amang bantay kada kayo. Isu nga uray agtugawak iti agmalmalam, awan bibiyang mo. Nagalas ka ti ugali mon? Kasmot laki nalaad mo. Ha? Amok nga rod, akaanak-anak ha? Imbagam kumaa nga rod, tap na mok. Tiamok kat natangdanan ka, sadot? Inton maminsan, saan ngamin atila pakibibyangam? Day tala trabahom ti pakibyangam. Ay na, isaksakit ko lang ni Nana Bekang. Sayang lang ti itangdan na, taad-ado ti panagtugaw mo, ngam ti panagtrabahom. Tapnoy bagakken ka, biyangot a babae. Saan nak atinang danan ni auntie? Timulo nga kalibre. Iso nga awan bibiyang mo no ad-ado ti panagtugaw ko.
Ay kat imbagam kumaa nga impakpakauna kada kami. Kasano nga rod na da tumulad kan ka. Gapo ta sana ka para mag. Iso sana rumba nga ibagak pa lang dayta. Ay ko iso nga rod Saan ko nga rod nga amo? Apay nga makaungat ka. Inton maminsan ngamin, agdamag ka pa'y nga umuna. Saan ka ta sumanao ka? Wano saan? Nagdamag ka kung maadiretso kanyak. Tapno na sungbatan ka. Sikat ti saan anak isao anasaya at kanyak. Nakaungat ka la dagos. No talaga anasaya at ka ata o saan ko maakas tatipan na kisaom kanyak. Dorbab ka ki di Ti awanan ba na babae? Nasakit tinakom na. Apay, amok nga raod akaanakan tinagpasak ka. Ay, kat binaybay amlat ta kuman anak ko. No nagsuri ka, di saan kayo kuman nagsinungbat. No nasaya at kumatipan na kisauna, di saan ko kumamot anasong batan, nanang? Ayan niya, kalaki din aya. High blood ka mo nga minumaminsan. Apay gayam apinaayaban na kayo ni nanabikang itay, nanang? Anya timbaga na? Uray siyakla ka noon ti umay agsag ka inton bigat. Iti kasta, maliklikan ti panagsinong batyo manan iti kanakan na. Na yan day jabak bakutan. Jay kit din kaanakan na asadot ti sakit na. Awan kit dit ammo na. Ay, natural nga isakit na takaanakan na nga road. No di na kaya't amapanak inton bigat. Di saan lang. Apay, iso lang ayat ipakitang danan. Umaykan, tamangantan. Ay na, huston day ta pa nagmismisuot mo. Lipatan mo day diyan napasamak, ta sumangutan iti panganan. Nasakit pa'y lang arot tinakam ko. Ay na, bakit? Ikatam nga minti ugalim, analaing amakiapa. Anya nga arot ti kayat mo ngay? Agdo mo gaklatan akasla natuktukan abisokol? Ano ba sitla abanag? Palabsamon, bakit? Para kanyak, saan abasit lang abanag dayjay? Ala, huston bakit? Taamangan nuda tapay, ti agapa. Bakit? Isardang mo pa lang ti makitang dan, tas agadak dya inaradok atalon. Mapan kamot ng agsak ka. No nasagad ko, nakasagkakan tumat siguro, agrap tanton. Ay katuan tapno makalpas tamutan. Hawon nga raw, adun dagiti nalpas ang nakaraap. May sata kadagiti naude. Ay katanya ngay nga rod. Imbag kadakwada tada traktor da. Isuman mo ti sumarunong ayornungan tabagat. Ay katuan Intun malpas ti panagtatalon, agkarpintero ak tumanan. Agbiro kami kan ni tatang, iti pakitrabahuan may. Nasagad kun ti talon bagat. Umunakan nga grap, taiwayway ko pa'y tinuang. Sigurado ang mabisinan. Wan, sige. Rogyak matan ti agraap. Ay, nagrigat ka tibiyag ti manalo nun. Ay, sapay nagsakit ti sikat ko. Ading silin. Mabalin ka diti, bumingay iti danom dito italon nyo. Agkurang ngamin ti danom iti talon ko. Tapno makaarado ako mamatan. Sana bale, tadumat ti danom nyo dito italon nyo. Ay namanong, kasanumat no mabayag manin asaan nga agtudo. Di ba kat kaasimot dagiti iraub me. Saan mat siguro ading ko? Oray basit laeng? Ay sana mabalin manong. Urayam nga agtudo manen. Agiin nanos tayo nga agura iti tudo. Tawan kat nga rod irigasyon tayo. Mangnamnama tayo lang iti tudo. Sobramat ti kinapaidam mo na babae. Tanya nga rod ti kayat mo. Ununaan ka. Naglaing kan ngay. Kaslawan masapol mo iti pada matao. Imot. Uraan niya ti bagbagam. Alangan mo't nga ununag ti sabale. Sakbay at ti bagay. Ay na, no saan ka la babae? Amangan no. Amangan no anya. Ituloy mo Amangan no kayat mo nga ipabarangay ka. No adda sana nasayat ang mapasamak kanyak. Sikat ti matudaw. Ta sikat ti adda ti sakit tinakam na kanyak. Panawan ka man langan. Imot a babae. Unay kamatan bakit? Di mo pala impalubos a bumingay ni Manong Dani iti danom iti talon.
Adu mo ti danom. Ay na, Rod. Sakbay a panunutam ti sabali. Ti bagimpay nga umuna. Kasimat nga raw. Tasaan pa'y anak kaarado. Adu mo ti danom ijay talon. Siyak ti asawam, Rod. Iso ang siyak ti kampyam. Gapot ta siyak ti ad-adda ang mga ayat kan ka. Apay, kabailan dagit at tao nga ipaay ti maipapaay ko kan ka? Data ti rumbang nga kakampi, lakay. Tandaan am dayta. Wun bakit? Ngam kuma, amum ti makikadwa. Ay, agabuso lang dagit at tao. No kanayon apat gam ti kayat da. Ay na, bakit? Talaga asaan nak ang maawatan. Nagbayag metan ti lumabas at tricycle. Itayak pa nga gururay. Ay, nabanugak pa yan anak katakder dito eh. Ay, aday ta. Adamot langon sumungad. Para. Ti awanan baen? Nimot gayam dani dayjay. Kat linabsan naklatan. Unay matan. Ti kinaado ngamin alumabas at tricycle. Ti pa'y tricycle ni Dani ti limabas. Balbalsen nak siguro. Ay, nabayag ka mat bakit? Awan nga rod ti tricycle. Awanan bain day ja Dani. Linabsan naklatan. Dinak inlugan. Ay, kasano, kinaapamat ngamin. Binalas na ka iti kinapaidam mo. Awan kit dit muna Ay, Pasahero akmat. Agbayad akmat. Apay, makilugan ak aya iti libre? Ay, awan maaramidam no saan na ka nga ilugan. Bakit? Nakalpas kayo ka din anak karaep, nanang? Word, anak ko. Kasi ni Apaw, nakalpas kami. Da kayo ngay. Ay, nalpas kami mutan. Kunan ni Rod, agbirok da ni tatang iti mabalinda a pagkarpinteruan. Ay, kasta ka day. Isumala nagkuyog da itay agsa, papimanaw. Wala nang, katsapay la ko maa, tamakabirok da iti pagtrabahwan da. Sa bagay, nunalpasin ti Raep, awan matuna yan ti aramidan da. Iso anasaya at mat no makabirok da iti pakitrabahuan da. Bakit? Addan pakitrabahuan mi kanitatang. Ay, nagmayatin nga'y, tada na birukan nyo adagos. Wun nga ron bakit? Swerte nga ron ti irurwar mi apa nagbirok iti trabaho. Nakabirok kami adagos. Kaano nga'y ti papan nyo?
Adda ka no kada kami, no kaano ti kayat mi nga ipapan. Kaano nga ruti papanyaw? Domingo mat ita, di ora inton bigaton. Alang nga rod. Mapanaklatan di ta store. Tagumatangak iti si daon ta, kan balunam inton bigat. Anya pa'y tigatangam si Lynn. Day ta aminan, ading ko. Kwenta amon. Mabit lang Ay, sibuyas pa'y gayam. Mabit lang manang ta mga laak. Awan ka din? Awanan, ading ko. 432 amin manang. Ay, nalipatak mo tayo. Mantika kan soy pa'y gayam, ading ko. Mabalin ka diti sumingit, ading ko. Nalipatak namin nga inidop dya lutlutwag. Basang, 20 pesos man nga asin mo. Sana bali taday talaang tigatangag. Nay, apay, senior kayo? Takayat yu ada kayo ti umuna? Kuha ngamin, ang mga no adupay tigatangam. Ang mga numaksot ngamin ng jalutlutwag. Ay, saan kayo matgayam a senior? First come, first serve Urayin nyo ti batangyaw. Nagawan mo't a konsiderasyon mo? Ato yun ti asin mo, madam. Ito yun tulat ta ti bayad yo. Sayang ngamin numaksat pa jalutlutuin nyo. Ay agyaman basang. Taman nakaawat ka. Saan akasla diti customer mo? Ita akla nakakita ti kastoy a klase ti tao. Awan pa'y konsiderasyon na. Sige, panawan kayon. Talaga, mat nga unam day dya abakot Ay namanang, nasingpat ni madam. Amok day jay. Husto mat ngamin ti kunana. Kasimot, numaksad di ilutluto na. Ala, kwenta mo, numano amin ti bayadak. Taday tumatan ti maudi nga igagatang ko dito istormo. Ay, talaga anagalas ti ugali, manang. Agdi na, magti kinalaing mo amakiapa. Awan gayem mo ano kasta kalaang. Balbaliwam man day tanga style mo, manang. Bakit? Masapa ka nga agluto inton bigat. Masapa kami kanitatang. May kami man. Ni tatang samot day jay. Rod. Dumanon kayo, tatang! Tatang, apay akadwayo day tan nalaing asumingit nga uray saan pay mo't a senyor. Ay na, bakit? Anya ka kadi? Apay akas tati pa nagsasaum iti agbalin abos mi. Asawang gayam da ito'y bastos a babae, Rod. Pasensya kan, ngam saan kan akayat nga agtrabaho kanyak. Anya, ang madam. Ang mga numabalin na pagsaritaan tayo daytoy. Pakawanan niyo ti asawak. Saan na nga mo? Ada kayo ti busko. Uray pay, awan urbanidad day ta asawam. Da kayo kit di ti awan urbanidad na? Kayat yo, da kayo ti umuna alakwanda? Celine, anya ka kadi? Ay, awan bibiyang ko. No saan mo nga watan at trabahador ti asawak? Awan bibiyang ko. Pumanaw kayo kit din dito balay may. Panaw! Makitam ita, ti epekto ta kinalaing mo ang makiapa? Pasensya ka na. Jack ngamin kayat nga irurumandag. Uray nagbasitan abanag. Umanay apakiap-apaam. Ay, awan mayat ang makigayam ka, iti day tangar aramidam. Kasano pa ita? Imbis nga adda pagtrabahwak, awanan! Kwarod. Saan ka madanagan? Ikarigatak tagbalbaliw. Uwan ngagpaiso. Awan gayom ko. Kasano? Mabutang da kanya, gapu iti kinalaing ko, amakiapa. Ingkarigatak tinagbaliw, Mr. Lonely, napanunot ko ngamin nga awan ngagpaiso ti gagayem ko. Ket ita, ikarkarigatak ti makigayem kadagiti karubak. Tuy pagayam mo, Celine. Agyaman nakpagayam Celine iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at nakaamiris ka. Narigat ti tao nga awan konsiderasyon na iti pada na tao. Tainton si kantumet ti adda kasapulan na, sigurado asaan da kantumet at tulungan.
Buena papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan asilin. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. When Vilma? Adamat tulbak mo jay dagos ko. Iso amapan kalatay jay. Okay. I love you. Bye. Oh, Arman. Nakaisa mo ka na kisarita iti cellphone mo, ah. Ti ka di manan karelasyon mo nga daan asawa ti nakasarita? When? Kaano ayam amom kanyak day a girlfriend mo? Madanon tulat ha? Ay, wan gayam. Kasangay ko inton bigat. Umay kayon to, ah. Kan isurot mo ti girlfriend mo. Takayat ko ama-am-am mo. O sige, isurot ko to. Nasayaat. Kayat ko makita kan maam-am mo ti karelasyon mo. Ala, mangantan Vilma. Inlutuan kay tinaimas asidain. Kasta ti kayat ko kan ka, tailutuan na. Ngam ije balay, syaklat na ti tagaluto. Wada ka dito'y dagos ko, agbalin ka as senyorita. Kat siyak ti katulong mo. Amin nakasapulam, yawat ko. Nagswerte akmatan, tanam-am mo, kan nakarelasyon ka. Naragsakak, gaputada ka manin ita itisibay ko. Agyamanak, tanam-am mo ka iti Facebook. Kat no di ka mat nga minagsardeng nga ag-message kanya. Aging ka nagkita ta iti personal. Ad-ada na pintas ka iti personal. Iso adi kan pinaluspusan pa'y. Ay ayatan ka, Arman. Ad-ada pa iti panagayat ko kan kangam ti asawa. Ay ayatan ka mat, Vilma. Numabalin la ko mga agawin ka iti asawam. Ngam pampanunutak lang amin dagiti anak mo. Di kagdanag. Sikat ay ayatat. Uray agigan kami iti asawak iti may sabubong. Sikalat tatilinaon ti puso. Naragsakak iti daytang imbagam. Wala, mangantan. Kalpasan na, rumwarta. Mapantay jay dagos ti gayam ko. Ta birthday na ita. Isurot na. When yamam mo ka girlfriend ko. Saanan? Ang mga noad na makamam mo kanyak ijay. Kit idanon dakin nila kay kung nga da relasyon ta. Di kagdanag. Saan da kang amo ijay? Wala, mangantan. Sige, ramanak man day ta si daan alinutom. Agtugaw kabit dito ya. Taynak mangala iti inuman tang arak. O sige, di kagbaybayag ha. Mabainak. Siyak tikit kita ang dagiti tattao dito eh. Napintas ka ngamin. Iso atalyawan da ka dagiti tao. Mababainak, Arman. Ala, aguray kabit ha. Ken ayamak tay gayem ko. Tayamam mo ka kenkwana. Saanan? Nakababain. Ala, taynak mangala iti red wine. Umay ka, Joanne. Yamam mo ka kini Vilma. Aday jay, oh. Nakatugaw. Tururayan na. Isugayam dayjay ti karelasyon mo. Nga adda asawa na. Shh! Di mo balik sanpay. Napintas mo't ket di. Iso asaan ka mababalaw no apay ana in love ka kankwana. Ay kat ala, tangay kasangay ko. Saan ka akontraan? Ala, umay ka, mapantangarod iti ayan na. Mangala ka iti red wine apag sangwan tayo. Tamangala ak iti taraon. O sige. Vilma, iso ni Joanne. Tigayam ko nga kasangay. Hello? Vilma Gayam tinagan mo. Napintas ka. Agyaman na. Happy birthday. Thank you. Ala, tangay kasangay ko. Ag-enjoy tayo. Ado ti sagana. Mangan tayo lahat na.
Uminom tayo. Ado ti ara. O sige, nagado ti sagana ma. Wana, maminsan lang iti makatawon daytoy. Iso sige, ag-enjoy tayo. Vilma, di kag babain. Kano agawid kayo, ag-take out kayon to. Ado ti taraon analuto. Saan kami nga ag-take out? Nakababain man. Saan man? Ado ti makan. Iso nga ag-take out kayon to. Nangrunakan ka, Vilma. Mangyawid ka, iti para kadagiti anak mo. Amo nga. Juan, best friend ko ni Arman. Kat saan alimod kanyak ti relasyon nyo. Arman. Okay lang, Vilma. Awan pagtanagap. O ala, uminom tayo. Ag-enjoy tayo. At itiyawid mo, Vilma, para iti pamilyam. Nagadumatan. Okay lang, dayta, Vilma. Ala, siya kung timang bitbit. Agyaman na, Joan. Alang araw dan, Joan, inkamin. Nakapanaw amin ang dagiti sangailim. Okay, in kayo nga rudan. Di ka maladaw iji office inton bigat, ha? Ariglado. Vilma, agpagayam tan manipod ita. Awagan na to, apaman ang makasangpot ka, okay? Okay. O sige, awagan kanto. Oh, kasano? Itulod ka ni di paradaan nyo. Sige, tayawid ko dayto inted ni Joan na si Daan. Nagadumat nga min. Mabalin ka di ayawid mo, ket agsubli ka. Kasladyak kaya ti may sinakan ka. Unay kan aya. Amumat nga adaan na kong asikaswa. Alang arot, itulod ka ni di paradaan nyo. Saanan? Ingkamatan iti paradaan nyo. Agkita tantulangan iti sumarunor. Sige nga rod. Inagkanak dito eh. Anya ko ma. Sige nga rodan. Ingka ni di paradaan nyo. Arman, adda sa nga ilim. Agur-uray ijalabi. Ingka sangwan. Sino? Lalaki, nataarmat. Nga mas simple lang ti panagkawkawas na. Ne. Sino nga dayta? Awan mo ti amok nga umay asa nga ilik ita. Ingkakit di kasarita. Taamangan lumatagtakanan nga agur-uray ijalabi. Sige, Gina. Mapanag iti labi. Siyak ni Ben. Ti asawa ni Vilma. Amok, anabayagan nga adda ka relasyon ti asawak. Isu nagpalpaliiwak. Aging gaan amwak, adito iti pagtrabtrabawam. Kwa. Pare, numabalin ko ma, adaywa mo ti asawak. Kwa. Naragsak kami nga agasawa, idi awan pa'y relasyon nyo. Katjak kaya't amadadaal ti pamilyag. Isung agpakpakaasiak. Ano mabalin ko ma? Adaywa mo ti asawak. Katpatsak. Masarakam to ti babae. Nga ayatam kan ipatag mo. Kwa. Pangasim pare. Saan mo kuma adadaalan ti pamilyak? Oh, apay Arman. Di ka matan matimtimak, sipod pimanaw tay sa ilim. Sino ka di dayjay? Ti asawa ni Vilma. Ha? Kinasarita nak. Aliklikak kanon ti asawa na. Anya ti orasan. Ngamjak pa'y lahang makaturog. Pampanunutak ni Vilma. Kasladyak ka ba lang ti mangisinakan ko na? Manon nga aldaw atsak nakitkita. Vilma? Arman, Vilma? adda tolbak ko dito dagos mo. Iso anak kastra kaklatan. Rabiin ngam imay ka. Arman, Vilma, kailiw kan. diyak kabailan ang mapukaw kay tibiyag ko, Arman. Ay ayatan ka unay. Uray siyak, Vilma.
Jak kabaalan ang mapukaw ka itibiyag ko. Oh, Vilma, Oops. Husto day ta na panangarakop mo kanyak. Mabisina. Jak pa'y nang rabi. no kasta, mapantay di kusina, tagsamo tamangan. Ngamin, uray siyak, jak pa ng rabi. Gaputawan ka kasangok. Kat bayat ti panangan ka. Adda kayat ko nga ibagakan ka. No kasta, kinasaritam ti asawam. Wan, imbagak asaan kon nga ayatan. Nga uray anya pa'y taramidan na. Talaga adya kon ay ayatan. Gaputa si kati ay ayatan. Vilma, Imbagak adyak talikodan dagiti anak mi. Agawid aklatay di balay para kadagiti uping. anya ti kunana. Madlaw ko anasaktan. Gaputa saan matagtagari. Ngam awan mabalin na. Impakaawat ko kenkwana. Asaan matlaang anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No isulaang ti agay ayat. Vilma, Impalubos na ti relasyon ta. Basta saan ko kanu ida apampanawan. Ipagpagapok kadagiti ubing. agsapa mo't gaya men. Umay kan, tagar mo saltan. Nakasaganan di lamisaan. Ha? Nagluto ka gaya may termosar. Wan, iso nga umay kan. Abangan numalado ka iti trabaho. Saan ako nasumra kita? Gaputa ka doa ka. Nasken asumrak ka. Di mo sayangan ti aldaw mo iti trabaho. O alakit din. Bumangon ka ditan, tain tagar mo sar. Vilma, okay ka dilangkan ka. Asak ti inlutuam iti armosar. Imbes adag iti anak mo. Awan pagdanagam kadagiti anak ko. Tada ti amada mga sikaso kadakwada. Alakit din. Umay kan, tain tagar mo sar. Agyaman na, tapinat kam ti awis kung agkita ta iti day ti a restaurant, Vilma. Ada ka dinaskan nga ibagam, Joan. Amom, panagkunak kat saan ka adakas a tao. Nga oray kaskasano, kat adaan ka itinasaya at apanagpuspuso. Ha? Kaya't kalaang apalagipan, Vilma. Ngamin, addaan kan iti asawa kan anak. Kat saan anain kalintegan ti relasyon nyo kan ni Arman. Agbasbasol kayo laeng. Kinapudno na. Nakasaritak ti asawam. Anya? Kasano anaam-amom ti asawa? Sinapol ko ti balayo. Kat nasayaat, tanilakay mo tinadanon ko. Anya? Juan, nagsarita kami. Kat nasa una, as ipapalubos iti relasyon nyo ka ni Arman. Maasya na kiti asawam. Kang runaan dagiti anak mo. Masaknan ka kadi iti pamilya. Wano masaknan ka kini Arman. Juan, masaknanak mat ka ni Arman. Gaputa best friend ko. Sipod na awat ka nagtrabaho iti opisina. Ison tinagbalin apagayam ko. Saan nga tanga agayat ka kankwan? Agayatak man wano saan ka ni Arman. Saan mon apakasaknaran dayta.
Ornosam ti pamilyam. Idiretsam langan ti kayat mga ibaga, Joan. Vilma, addaan kan iti asawa. Lipata mo ti panagayat mo kan ni Arman. Di mo dadaulan ti sigod a naragsak a pamilyam. Anya? Vilma, ubing pay dagiti anak mo. Anyan tulangan ti sawandakan ka. Nugulgulibam ti amada. Amangan no maimula iti panunot dati aramid mo. Kat guraan, kan kadurman da kanto. Oh. No danggam dagito yung baga, nasaya at launay. Ngam na saan? Adalatakan ka. Joan, Likli ka mo ni Arman. Gaputa addaan kan iti pamilya. Naragsak ka ita. Ngam no di mo pa'y laliklikan ni Arman. Amangan no agbabawi kanto iti mabalin nga ibunga daytoy apan nakirelasyon mo iti sabali a lalaki. Wan Arman, kasta tinasaok ka ni Vilma, iti panagsarak mo iti restaurant. Nagkita kayo gayam. Isumot lagayam adi kasimrak iti aldaw, iti opisina. Umawawag ak iti cellphone mo, ngam di ka makontak. Nagdanagak, nga mga no anya tinapasamakin ka. Arman, amom ka di, no apay anak ibiyangak iti daytoy relasyon mo. Gaputa na patag ka kanyak. Diyak kayat nga ada madadaal a pamilya, gapu iti biddot nga aramid mo. Joan, Pudno, ay ayatom ni Vilma, gaputa na pintas. Ngam saan kanto ang naragsak. Naragsak ka man ita, ngam amangan no iti udi na, kat sagrapom to ti ibunga na. anya. Arman, pangaasim, likli ka mo ni Vilma. No kasapulan nga umadayo ka, tapno saan mo na makita, aramidam ko ma. Para iti pagsayaatam, kan pagsayaatan ti pamilya ni Vilma. Flowers for you, Joan. Ha? Naggapunday ta sabong Carla. May saan na taar a lalaki. Inawagan na tapno sabtak di tarwar. Kat enter na ito asapong para kay ka. Asino? Aday jay man nakatakdar ang nakatalikod ichay labi. Ha? Ni Arman? Manumatan abulan tinapalabas. Sipod nagikat diti opisina. O aday tan, umayan dito'y ayan ta. Italamanin na makita ka iti personal, Joan. Kanayon tamot nga agvid-video call Awan kas iti personal a makita ka. O anya, nakapag-move on kan ni Vilma? Di munda ka matin tinapalabas. Manumutan na bulan tinapalabas. Ket, wen, nakaamiris akon. Saan gayam ani Vilma ti para kanyak? No di ket sika. Ha? Kiss! Ha? Oh, nangag mo? Kiss ka no? Agpaaga ka kadi kanyak. Saan pa'y? Ngamin, awan mo tiga po na. Adda, gaputa ay ayaten ka. Ha? Si kagayam ti ay ayatek, Joan. Saan ani Vilma?